Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu hudan lin-nasi wa hudan lil-muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini mami inama samatan jarin tiang para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah jelu mangkin jelu Jumat nggih. Barang-barang rombok amal, rombok bekal insyaallah dalam hidup dan kehidupan niki. Di hari yang mulia niki endah tiang pelinggi sami tersunnahang sida Nabi Muhammad SAW memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Luik tadbir salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini memang sanak bija para jamaah rahiman wa rahimakumullah. Jalo mangkin temalik lanjutan pembahasan sirah nabawiyah nggih. Nah, jalo mangkin masih pembahasan tentang jeda wahyu nggih. Kemudian insyaallah mun masih ada waktu bareh bahas tentang jenis-jenis wahyu nggih. Jenis-jenis wahyu sa teturunan tipa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah inama sabatan jarin tiang nini mami sanak bija Syekh Syekh Mubarak Furi rahimahullah ta'ala dalam kitab Ar-Rahiqum Makhtum beliau mengatakan ammal ayatul akhiratu fafiha tanbihun ala ma yulhiquhu min adha qawmihi hina yufariquhu fid dini wa yaqumu bida'watihim ila Allah wahdahu wa bitadhirihim min azabi wa batshihi. Nah, dalam ayat terakhir tepentun tipak deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele wahyu sak kedua. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Kemudian Allah mengatakan wali rabbika fasbir. Wali rabbika fasbir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Nggih. Allah subhanahu wa ta'ala bermanik wali rabbika fasbir. Tipa Tuhan, tipa Allah subhanahu wa ta'ala fasbir, bersabar. Rasulullah SAW terperintah bersabar. Nabi maksud niki fafiha tanbihun ala ma yulhiquhu min adha qaumihi. Dalam ayat niki ara peringatan ti para Rasulullah, ara napiaran penekanan ti para Rasulullah. Nggih. Ditekankan perhatian wahai Nabi Muhammad bahwa lemak pasti mendapatkan gangguan dari kaum, dari umat. Hina yufariquhum fid din. Saya ngalem Rasulullah pasti dia berpisah
pasti nak berbeda kanca kaum dalam masalah agama. Sengan kaum agamanya agama jahiliyah, agama kesyirikan, sembah patung, sembah berhala, sembah selain Allah. Nah pasti nak berbeda. Wa yaqumu bida'watihim ilallahi wahdah. Rasulullah SAW akan menegakkan dakwah, melaksanakan dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang nirak kaum adil seenggaan lain nak beribadah, enggaan yang lain menyembah hanya kepada Allah. Pasti akan terjadi nafiaran, pertentangan. Pasti akan terjadi perselisihan, berpisah jalan. Sengan antara tauhid dan syirik selama-lamanya andina ini bersatu. Kebenaran dan kebatilan. Dan ini barang, dan ini bersopok. Berembe-rembe ya antan, teak pasopok, dan ini bersopok. Dan ini dengan kontradiksi bertentangan. Wa bitadhirihim min adzabi wa batshihi. Wajib Rasulullah SAW sengannya peringat kaum dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah selapunya mele kaum? Selapu umatnya mele? Ndek. Maka pasti Rasulullah SAW akan mendapatkan hinaan, celaan, akan mendapatkan napiaran, gangguan dari umat. Faqala wa li rabbika fasbir. Mawinan niki Allah bermanik fali rabbika fasbir. Kepada Tuhanmu hendaklah engkau bersabar. Thumma inna matlal ayati tadammanat an-nida' al-'alawi fi sautil kabir al-muta'al. Kemudian di dalam ayat niki terkandung an-nida' al-'alawi, seruan sesangat tinggi. Fi sautil kabir al-muta'al, dari suara Allah Subhanahu wa ta'ala, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bintida bin Nabi SAW di hadzal amril jalil. Adenha Rasulullah SAW tetu gawe seruan niki. Seruan sangat agung. Wantizai minan naumi wat tadathur wad dafi'il jihadi wal kifah wal masyaqqah. Adenha bersiap-siap Rasulullah SAW. Aden sa bersiap-siap, aden sa petelang, aden sa keteh nabiaranan, aden sa keteh tedam. Aden sa biasa deman berselimut kan, angat solah tidak. Dan narak waktu malik. Ndara waktu malik. Lagu wahwayen makin berjihad, kerja keras makin. Dalam rangka nabi, dalam rangka menegakkan perintah sangat agung niki. Pasti akan mengalami napiaranan, akan mengalami masyaqqah, kesusahan, kelelahan. Berat. Ndara waktu tedam malik, ndara waktu. Nyante tedam, wah, waliwa. Tatu bait agama niki secara keras.
kehidupan yang keras dimulai bagi Rasulullah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Dengan saya berselimut, dengan saya bersembut. Qum fa'anzir, tuwes peringat umat. Aniki manik Allah ti para Rasulullah. Nggih. Ka'annahu qila innal ladzi ya'ishu li nafsi qad ya'ishu mustarihan. Seakan-akan Allah memanik di para Rasulullah dengan sairep untuk diri sendiri, hairep untuk diri mesa. Baun ya bersantai-santai, baun bersenang-senang. Amma antal ladzi tahmilu hadzal ibal kabir famalaka wan naum. Sementara sida Muhammad, sementara sida wahai Nabi Muhammad, sida berdua tugas memikul beban sebelik, beban amanah, beban dakwah, beban agama Islam niki, beban risalah ili atas tawak. Famalaka wan naum. Dinara waktu nak tedam-tedam, mangkin ja. Dinara waktu nak tedam-tedam. Wa malaka warrohah, ndara waktu istirahat. Wa malaka wal firash, wa malaka wal firash dafi. Wah telang, wah kasur rempuk nu, kasur hangat, wah telang. Ndara waktu malik. Waktunya berjihad. Sungguh-sungguh waktu jihad telah tiba. Wal aishul hadi, ndara Eropa nyantai-nyantai senang-senang. Liwat waya, liwat waktu niki. Wal mata al murih, ndara waktu bersenang-senang malik, berfoya-foya malik wan dinara. Nggih. Qum lil amri al-azim alladhi yantaziruk. Tuwis. Laksanakan. Gawe embe satu perintahan. Perkara seagung, sebelik, besar, menunggu pelinggih. Wal qib'ats tsaqil al-muhayya' lak. Beban berat khusus pelinggih niki tebebani si Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Qum lil juhdi wan nasab. Tuis laksanakan walaupun berat, walaupun lelah. Wal kiddi wat ta'ab. Qum faqad madha waqtun naum ar-raha. Tuis berjuang. Wah liwat waktu tedam-tedam, waktu istirahat wan dinara malik. Waliwat. Wa ma'ada munzul yaum illa sahar al-mutawasil. Jelo niki wa mulai dinara waktu malik untuk bersenang-senang. Seara mulai jelo mangkin niki begadang malam terus menerus. Wal jihad at-tawil syak, jihad belo sepanjang hidup, jihad keras. Kum fatahiyya li hadzal amri was'idda. Tuis siap-siap, bersiap-siap. Nah niki seakan-akan niki makna perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Elek wahyu sakadua doang wahyu ruan napiaranan. Ien tanta persiapan Rasulullah untuk dakwah niki. Jadi tiang pelinggi sami mangkin samai main doangnya mau. Nggih. Buah hasil elek perjuangan Rasulullah SAW lain.
Makanya sa paling berjasa le Arab tiang pelinggi sami setelah Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah SAW. Makanya urutan kecintaan seorang muslim, sa pertama cinta kepada Allah, sa kedua cinta kepada Rasulullah SAW, baru cinta kepada ibu bapak. Niki urutan kecintaan. Mainan niki dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berbahasa bahwasanya seseorang akan merasakan nikmatnya iman apabila pertama kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Allah dan Rasul harus lebih dia cintai dari segala-galanya. Allah dan Rasul. Ini jangan dirun perjuangan Rasul Islam luar biasa. Untuk itu pada makin niki. Ya ulit nyemok nikmat Islam. Hasil jerih payah perjuangan Rasulullah SAW. Berat beban dakwah niki laik sin Tegal Rasulullah. Berat perjuangan beliau untuk menyebarkan agama niki. Inna kalimatun azimatun rahibatun tunzi'uhu Rasulullah SAW min daf'il firash fil baitil hadi wal hadnid dafi' litadfa' bihi fil khidam baina az-za'azi' wal anwa' wa baina ash-shaddi wal jadab fi dhamairin nas wa fi waqi'il hayati sawa'a. Ayat niki adalah kalimat sangat agung tapi sangat menakutkan. Dengan ayat niki ya jadi cabut dari Rasulullah SAW kehidupan yang baik, maksudnya kehidupan yang nyaman. Biasa di atas kasur. Isugi Rasulullah SAW kata Khadijah. Iya kan? Khadijah niki manusia paling sugih le Quraisy. Makin kenikmatan niki tercabut dengan ayat niki. Tercabut dalam artian wah kareng perjuangan dan perjuangan. Entar Rasulullah SAW sangat tekangan si kaum Quraisy selapu manusia le Quraisy niki kangen Rasulullah makin menua berdakwah. Tidak semua mencintai Rasulullah, luwih dengan benci kan. Niki resiko perjuangan. Beliau menjalani. Wa qama Rasulullah sallallahu fa dhalla qa'iman ba'daha akthar min 20 aman lam yastarih wa lam yaskun. Rasulullah bangkit. Mulai le jeloni ke terus sampai lebih le 20 tahun. Ndin wah istirahat, ndin wah nyantai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yajri nafsi wala li ahli. Wangkahan hidup untuk diri sendiri ataupun keluarga. Semua untuk umat. Ini perjuangan seorang nabi. Qama wa dhalla qa'iman ala da'watillah. Terus menerus Rasulullah SAW dalam dakwah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamilu ala atiqihi al-'ib'a al-thaqil al-bahid wa la yanu'u bih qib'a al-amanati al-kubra fi hadhihi al-ard
عب البشرية كلها عب العقيدة كلها عب الكفاح والجهاد في ميادين شتى. Rasulullah SAW memikul mun ponggo li atas pundakan niki, nggih, beban sangat berat, din wah lepasan malik, nggih, beban amanah tertinggi, yang paling belik, beban sa paling tinggi li bawon dunia niki, beban risalah Islam, beban dakwah Islam, beban memikul tanggung jawab untuk selapuk manusia, beban memikul akidah, selapuk akidah, beban perjuangan dan jihad dalam segala medan. Asha fil ma'rakati ad-daibati al-mustamirrati akthar min 20 aman. Terus berjuang dalam peperangan, dalam perjuangan lebih ele 20 tahun. La yulhi sya'nun an sya'nin fi khilali hadzal amadi mundu an sami'a an-nida' al-alawi al-jalil. Den wasibo salain Malik, den wah bau tersibuang untuk salain Malik, tetap berjuang seterus, mulai lihat dengan ayat niki, panggilan niki, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, dari Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Wa talaqqa minhu taklif ar-rahib. Rasulullah SAW mendapatkan taklif, napiaran, beban yang sangat-sangat menakutkan, beban yang sangat-sangat mencekam, sangat berat, tanggung jawab niki berat. Jazahullahu anna wa anil basyariyati kulliha khairal jaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas yang terbaik, memberikan balasan ganjaran pahala terbaik bagi Rasulullah SAW atas jasa beliau terhadap selapu manusia. Walaysatil araqu al-atiyatu illa suratun musagharatun basitatun min hadzal jihad at-tawil asy-syaqi alladhi qama bihi Rasulullah SAW khilal hadzal amad. Kisah saya baca niki dalam kitab niki, lembaran-lembaran berikut niki, bahasan beliau niki illa suratun musagharatun basitatun, niki hanya miniatur kecil, hanya miniatur kecil elek perjuangan Rasulullah SAW sak belo lentang panjang sepanjang hidup pergi dalam menjalani agama Islam niki, dalam memperjuangkan agama Islam niki selama ia hidup, Para jamaah ini Imam Sanak Bija rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu selaput ni kendah sebagai umat Rasulullah SAW ngiring sila barang-barang
lanjutan perjuangan Rasulullah SAW. Tentu dalam perjuangan niki luwih rintangan, luwih hambatan. Lagu nikilah resiko searan perjuangan. Tetap istiqomah. Jangan itu umat Rasulullah. Itu milik barang kata Rasulullah memang. Muadin tetap tiang pelinggi sami istiqomah di atas jalan niki. Aqsamul wahyi. Nah, mungkin terbahas tentang jenis-jenis wahyu serta turunan si Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qabla ad-dukhuli fi mawdu'i hadzal jihadi ara min al-ahsan an astawrida ila bayan aqsamil wahyi wa maratibihi. Kata beliau, nah sebelum kita masuk kepada tema tentang perjuangan Rasulullah SAW niki, nah kata beliau, beliau berpendapat Arab baik kan, lebih baik kita menyampaikan jenis-jenis wahyu serta turunan tipe Rasulullah SAW dan urutan-urutan wahyu niki. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah wa yadhkuru tilkal maratib. Ibnul Qayyim rahimahullah bahasa dalam menyebutkan jenis-jenis wahyu dan urutannya niki. Ihdaha ar-ru'ya as-sadiqah wa kanat mabda' wahyu sallallahu. Dari jenis pertama dari wahyu niki adalah ar-ru'ya as-sadiqah. Mimpi sak tetu atau mimpi yang jujur, nggih. Mimpi sak kena. Nah niki sak pertama-taman sak tican Rasulullah SAW dari wahyu niki. Nggih mara cerita sajulu bahwasanya Rasulullah SAW kemalam beripi marak lema aru persis berembih dalam mimpi ini terjadi. Ini kisah pertama. Atsaniyah makana yulqihil malaku fi ra'ihi wa qalbihi min ghairi an yarah. Jenis kedua niki adalah wahyu sa terjauhan si malaikat. Langsung tekolo alik dalam dalam hati Rasulullah SAW. Lagu Rasulullah din seremenang, malaikat niki cuma langsung le dalam kita tekolo ang wahyu niki melalui perantaraan malaikat. Kama qala Nabi SAW sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berbahasa inna ruhal qudus nafatha fi ra'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, inna ruhal qudus, sesungguhnya ruhul qudus atau Jibril alaihissalam, nafatha fi ra'i, menghembuskan di dalam hati tiang Rasulullah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Annahu lan tamuta nafsun, bahwasanya sopok jiwa, seorang jiwa niki ndene mate hatta tastakmila rizqaha, sampai wabis selapu rizkin sin kelurangan.
bisin konsumsi selapu rezeki nggih jarian dan mati sai pun jua lamun deman bis rezeki sin ya nikmati nggih fattaqullaha wa ajmilu fit talab maka bertakwalah kalian kepada Allah wa ajmilu fit talab salah-salah tanpa rezeki wala yahmilannakum istibta'ur rizki ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah mudende embai gara-gara merasa sekat mau rezeki mu bermaksiat kepada Allah si mak milih rezeki mu memboyak rezeki itu dengan cara bermaksiat kepada Allah dende fa inna ma 'indallahi la yunalu illa bi ta'atih karena rezeki yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala nggih dan mungkin ya mau rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara taat mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki jenis kedua nggih Jibril langsung kolok wahyu niki le dalam aten Rasulullah SAW dan seremen langsung tang Rasulullah mengetahui nggih bahwa niki adalah wahyu. As-salitsatu anna Rasulullah kana yatamassalu lahul malaku rajulan fayukhatibu. Namun jenis ketelun dari wahyu niki bahwasanya terkadang malaikat menjelma menjadi napiaranan menjadi manusia. Kadang malaikat niki datang dalam bentuk manusia. Manusia fayukhatibuhu namu ia tan ngeraos langsung. Ngeraos langsung kepada Rasulullah hatta yaqi anhu ma yaqululah. Rasulullah paham nabi sa meneraos niki. Wa fi hadzal martabati kana yarahu sahabatu ahyanan. Nah, untuk jenis ketelu niki kadang-kadang para sahabat masih musarmina. Contoh niki hadis Jibril alaihissalam. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah di majelis beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim, nggih. Nah, Jibril niki ngobrol dengan Rasulullah. Terus menang si sahabat. Nggih. Nah, bahkan Rasulullah SAW sampai berketuaan setelah sekian lama kepada Umar bin Khattab. Ya Umar, atadri manis sa'il? Umar, memtawang saya berketuaan wi? Bahasa Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan Allahu wa Rasuluhu alam. Mindah Rasulullah SAW. Hendak tahu Rasulullah. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka Rasulullah SAW mengatakan innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sawi datang niki adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Ia datang ia neliti aja selaput tentang Islam dan agama itu. Nah niki sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk yang ketiga niki terkadang sahabat mesti musarminang, Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain musarminang obrolan niki terjadi. Jibril datang dalam bentuk manusia biasa. Ar-rabi'a annahu kana yati fi mithli salatil jaras. Nah, keempat terkadang wahyu niki datang marak suara napiaran, suara lonceng keras gati. Wa kana asyaddahu alaih niki paling berat jenis wahyu niki. Tiba Rasulullah SAW berat gati. Fayaltabis bihil malak hatta anna jabinahu liyatafassada arakan fil yawmi syadidil bard. Lamun jenis niki wahyu niki berat Rasulullah sampai soko lembab.
sampai osong bis embok mandi si embok, padahal sangat-sangat kadang jeken sangat-sangat napiaran sangat-sangat enyat jeken dingin, sangat-sangat dingin enyat nggih. Nah lagu lamun turun wahyu marang niki berat ti Rasulullah sampean bis embakkan sampean bermandikan embak nggih. Wa hatta nara hilal la tabruk bihi lal ardi idza kana rakibaha. Nah, lamun jeke le atas tunggangan, le atas unta misalnya, atas himar sampai nentun. Gi sampai toko rebak anuan unta si berat. Lamun jenis wahyu ni datang. Walaqad ja'al wahyu marratan kadzalika wa fakhidhu ala fakhidh Zaid bin Thabit. Nah, sekali waktu Rasulullah SAW terdatangi jenis wahyu marak niki. Pada waktu niki Rasulullah SAW jekan napiaranan empong niki bereket kanca empong Zaid bin Thabit, sahabat Zaid bin Thabit. Fadzakulat alaihi hatta kadat tarudduha. Milun berat Zaid bin Thabit niki sangat berat. Aru-aruna sorong napiaranan empor Islam si berat. Niki jenis keempat, yaitu wahyu datang dengan perantaraan suara lonceng. Niki paling berat di Rasulullah. Al-khamisah annahu yaral malak fi suratihi allati khuliqa 'alaiha. Musa kelima niki terkadang Rasulullah SAW sereminang malaikat marak wujud asli santan tepina si Allah Subhanahu wa taala. Fayuhi ilaihi ma sya'allahu an yuhi. Yolen tetican, yolen sampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah inginkan. Wa hadza waqa'a lahu marratain kama dzakarallahu dzalika fi suratin najm. Nah niki dua kali yang terjadi. Rasulullah SAW seremenang langsung berembiruan malaikat Jibril alaihissalam. Nah sadua niki yaitu saat pertama ketika Rasulullah SAW oleh Gua Hira niki. Oleh Gua Hira pada tanggal 1 Syawal mara atur sawi nggih. Nah, ketika Jibril alaihissalam napiaran tokol elik kursi antara langit dan bumi, tengah-tengah langit dan bumi. Nggih. Berembe asli Jibril niki musramin Rasulullah, berembe kebelik Jibril niki. Berembe kekuat. Jibril niki layak elek kaum Nabi Saleh atau Nabi Hud, lupa tiang Allah alam niki nggih sak tahancorang niki. Nah, kemudian nele Nabi Lut niki cuma Jibril cuma napiaran tegal gerbang kota niki kutub blek cuma tur sakit mau napiaranan gunung cuman setok iman kado tang. Dalam sebuah cerita ujung napiaran ujung saya peniki sin balik ke kota niki berembe kekuatan malaikat Jibril alaihissalam berembe bentuk aslian 600 kletek bedoe sekek kletek mar kebelik langit kebelik tutup langit dan penggitaan sebelik. Niki penciptaan Jibril alaihissalam, penciptaan Jibril alaihissalam. Dua kali Rasulullah sereminang malaikat Jibril sesuai marak ruan hak asli.
Nah niki dalam surat An-Najm 2 kali Rasulullah sareng menang Jibril sesuai kanca sesuai marak sak barbe tentu ciptaan si Allah Subhanahu wa taala. As-sadisatu ma'auhahu Allah ilaihi wa huwa faqas samawati lailatul mi'raj min fardhus salati wa ghairiha. Nah mukana meniki ja wahyu sa Allah Subhanahu wa taala sampai yang Rasulullah kenyekeun Rasulullah sallam le atas langit. Jauh le atas langit kepitu, nggih. Pada malam Isra Mi'raj, nggih. Ieu tahun teperduang salat 5 waktu. As-sabiatu kalamullahi lahu minhu ilaihi bila wasitati malak. Musa kepitu niki wahyu ketika Allah Subhanahu wa taala ngeraos langsung kepada Rasulullah. Langsung Allah ngeraos kepada Rasulullah SAW secara langsung dinarak perantara malaikat. Secara langsung. Niki bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ngeraos. Dan niki akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah berbicara, Allah ngeraos. Nggih. Nah, bau si dengar. Bau si dengar si manusia. Nggih. Rasulullah mendengar langsung. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Nggih. Kama kallamallahu Musa ibn Imran, sebagaimana Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa, mendengar langsung si Nabi Musa, nggih. Nah Rasulullah SAW juga begitu, mendengar langsung Rasulullah, nggih. Wa hadhil martabatu hiya thabitatun li Musa qat'an binasil Qur'an. Nah, Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung niki arak nas Al-Qur'an. Ayat langsung berbicara. Jadi secara qat'i, secara terang dan jelas dinarak napiaran, dinarak tafsir-tafsir lain. Nggih. Wa hiya taklimullah wa thubutuha li Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa fi hadits al-Isra. Kemudian lamun Nabi Musa dalam Al-Qur'an dan terjelasan lamun Rasulullah mengeras langsung ke Allah Subhanahu wa taala, maka niki adalah terjadi pada malam Isra Mi'raj dalam hadis Isra dan Mi'raj. Nggih. Kembe dasaran Rasulullah langsung ngeraskan ke Allah tanpa perantaran malaikat. Dalam hadis Isra niki Jibril hanya sampai dan sampai jog Sidratul Muntaha. Sebelum Sidratul Muntaha was stop Jibril. Sai satayat mesa Rasulullah SAW. Ia tan berdait ke Allah Subhanahu wa taala. Ia tan tetirak ngeraos langsung. Sida Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah niki. Waqad zada ba'dhum martabatan tsaminah. Nah, sebagian ulama romboon hak ke sak kebaluun jenis dari wahyu niki, urutan wahyu niki. Wahya taklimullahi lahu kifan min ghairi hijab. Yaitu wahyu ketika Allah Subhanahu wa taala ngeraos langsung kepada Rasulullah SAW tanpa hijab. Nah, baru ngeras langsung oke. Tapi dengan hijab kan. Dalam sebagai riwayat kan ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha istri beliau bagaimana apakah beliau melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengatakan nur anna arahu. Cahaya pelik berbeda kata sereminang bahasa Rasulullah SAW. Maka niki diperselisihkan. Apakah langsung seremin Allah Subhanahu wa taala ayanan dengan mata kepala sendiri Rasulullah atau ndik? Niki perbedaan pendapat. Makanya sak ke
saka balu niki wahia mas'alatu khilafan baina salaf wal khalaf. Diperselisihkan di antara ulama salaf maupun ulama khalaf untuk jenis yang ke balu niki. Intama talkhis yasir fi bayanil martabah al-ula was tsaminah. Nah, jadi niki ringkasan dari Ibnul Qayyim. Dengan napiaran dengan martabah pertama kanci kebaluan niki secara ringkas doang. Nah, belum namun ya terbahas panjang lebar. Jadi niki jenis-jenis wahyu, urutan-urutan wahyu sak menerima si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai mimpi yang benar, kemudian wahyu langsung Allah kolok le dalam mati Rasulullah, kemudian terkadang malaikat datang dalam bentuk manusia, nah kemudian kadang melalui suara lonceng, nah kadang Rasulullah sereminang malaikat Jibril sesuai marak wujud asli. Nah kadang Allah langsung rawat sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi niki jenis-jenis wahyu sak menerima si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara yang terima. Nah meniki atur tiang jelo mungkin kurang lebih tiang mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.